hi mi tisela mahungu ya SABC Twi kusuka etindlwini ta vuhaxi eAuckland Park eJoni. He has been actively participating and preparing himself to testify and fully cooperate with the Madlanga Commission. General Feroz Khan a pona eka nhlaselo wa ku baleseriwa naswona maphorisa va sungule vulavisisi bya le henhla. So I buy my chicken, I want to eat it for us because tomorrow I'm going. Vahlampfa va ni ku chavela siku ra mundzuku kasi maphorisa va ri va lulamile ku tiyisisa vuhlayiseki bya vaakatiko hinkwavo. Milangutisi mahungu ya Xitsonga eka SABC2 vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Mahungu lawa ya kumeka eka xibokisana xa DTT eka chaneli ya mahungu ya le Hai Riperile. Maphorisa va sungule ku endla vulavisisi bya xiyimo xa le henhla mayelana na ku nandzu wa ku ringeta ku dlaya xirhonkulu xa xiyenge xa vunhlori loyi a nga yimisiwa entirhweni Feroz Khan. Khan u pohle a hlamile endzhaku hlasela hi swigevenga matolo eHoughton eJoni. Maphorisa va sungule vulavisisi bya le henhla leswi landzela ku va nhloko ya vulavisisi bya vugevenga loyi a nga yimisiwa ku tirha Major General Feroz Khan a pone ku dlawa eHoughton eJoni tolo ni madyambu. Ku hihliwa leswaku Khan u baleseriwe ku hlaya hi swigevenga leswi nga tivekiki naswona u le xibedhlele xa Milpark eJoni. Xivangelo xa mhlaselo a xi se tiveka kambe Khan a fanele ku ya hlamula swivutiso eka ntshamo wa Madlanga hi Ravunharhu vhiki reri endzhaku wa karhi a khumbeka eka milandzu leyikulu ya vukungundwani bya swicelwa swo hlawuleka na swidzidziharisi leswi nga kumeka eRaten hi 2021. The investigation is already underway. We have part of the team. We've got the Gauteng Hawks, Crime Intelligence and the Detective Service that are pursuing all available leads. In addition, the Acting National Commissioner, Lieutenant General Buleng Zimbani, has directed that the Political Killings Task Team be incorporated into the investigation to ensure that every possible angle is thoroughly investigated. Gqweta ra Khan u ri Khan a ri ku tilulamiseleni ka ku nyika vumbhoni eka ntshamo wa Madlanga. Has been actively participating and preparing himself to testify and fully cooperate with the Madlanga Commission. And he intended this Wednesday to fully lay bare involvement of senior members of the South African Police Services in certain offences and criminal activity, as well as speaking to criminal syndicates and what appears to be interference designed to destabilize certain portions of our community. Ntshamo wa Madlanga va ri Khan u tama a ha ri mbhoni ya nkoka. Mulavuleri wa ntshamo Jeremy Michaels u ri va ta angula hi vuenti loko va burisane na magqweta ya Khan. For our part as the Commission, of course, General Khan is a key witness before the Commission, and his appearance is highly anticipated. And again, we can't really say much at this point. We can't say much more, other than we are in the process of engaging with his legal representatives. Brown Mokhotsi u aleriwe bail nakambe. Khoti ya majistarata ya Joni yi vula leswaku Brown Mokhotsi u pfumala vumbhoni byo khomeka lebyi seketelaka xikombelo xa yena xa bail. Emasunguleni khoti yi bakanyele etlhelo xikombelo xa yena xa bail endzhaku loko a nyike khoto makaya yo hambanahambana ya laha a tshamaka kona. Conclusion, the court have considered the evidence in the initial bail application together with the new facts which are placed before me, and I've found that there are no new facts but reshuffling
of evidence. Mfumo wu tlhele wu vula leswaku mukhosi u ringete ku chavisela muakelani kanharhu leswaku a cinca xitatimende xa yena mayelana na laha a tshamaka kona. Wuri ku na nkarhi lowu mukhosi a nga fonela nsati wa yena loko a ri ekhotsweni laha ku hehliwaka leswaku u nyike muakelani wa vona riqingho hi xikongomelo xo n'wi chavisela. Mukhosi sweswi u langutane na nandzu wo chavisela hikwalaho ka sweswo. There is a docket of intimidation which is open at Mabato police station against the applicant wife, and therefore there is a likelihood that applicant will interfere with the witnesses. Magqwetha mari va nga ha ntlhontlha xiboho xa khoto. Mhaka leyi yi hundziseriwe eka siku ra nhungu n'hweti leyi taka. Magqwetha va ri mukhosi swi nga ha endleka a tlhelela eka khomixini ya madlanga nakambe loko vumbhoni bya General Feroz Khan byo n'wi lumbeta swo karhi. Not had sight of the affidavit of General Feroz Khan, and once we have sight of that particular affidavit, if there is anything that our client needs to respond to, we will definitely take instructions, and if needs be, he will have to go and answer in relation to those particular allegations. N'wamabindzu loyi hi tlhelo a tivitanaka nhlori ya maphorisa Tumelo Nku u gimete vumbhoni bya yena eka khomixini ya madlanga nhlekani wa namuntlha. Nku u byele khomixini leswaku a nga ri na makungu ya ku kavanyeta vutleketli bya swidzidziharisi swa cocaine swa ntsengo wa 300 million rands kusuka eka khampani ya Scania eArlington eJoni. Nku u ri a lerisiwe ku sivela ku tlula kwalomu ka 715 wa tikhilogram ta swidzidziharisi swa cocaine leswaku swi nga fiki lomu a swi kongome kona ku nga munhu loyi a tiveka ntsena tanihi vito ra EB. Nku u ri lowu a ku ri ntirho wo tika swinene. U ri loko swidzidziharisi a swi lo fika lomu a swi kongome kona a swi ta vanga nyimpi exikarhi ka mintlawa ya ku xavisa swidzidziharisi. Nku u ri endzhaku ko burisana ni mutsundzuxi wa yena eka swa ripfumelo u nyike nhlamuselo ya leswaku hikokwalaho ka yini a fambe a khome mali ya ntsengo wa 60,000 rand hi siku loko a ya eka mhangu ya swidzidziharisi ya le Arlington. Nku u ri mali leyi a yi fanele ku hakela mutirhi wa Transnet eDurban tanihi ndlela ya ku xava mahungu eka mutirhi yaloye, kambe ku ehleketeleriwa leswaku Nku a hakela mutirhi loyi ku va a humesa swidzidziharisi eka container handle ka musecho. You saying that when you receive the information from EB, it was always the intention to involve the police to do this interception, or was there a point in time where you intended to do it on your own, and when you couldn't, you had to get assistance from the police to do a seizure? No, at no point had I any intentions to do it alone. The intended outcome was for there to be a bust. Hence, earlier on, I've alluded to the fact that if there's no such, then how else would he have known that the competitor is disadvantaged? I further confirm that the 60,000 rands cash that I had with me was intended to pay people in Durban, in particular Mr. Samu Kuzwayo, to provide me with Transnet tracking information of the truck. However, as explained earlier on, Mr. Kuzwayo couldn't get me the access to the tracking system. As a result, I did not pay him. Loko swa ha te tani mulavisisi lo a tiyimeleke Paul O'Sullivan u vile mbhoni ya vumbirhi eka ntshamo namuntlha. O'Sullivan u ri a ku na nchumu xo hlamarisa eka vumbhoni na swihehlo leswi humeseke hi nhloko ya maphorisa ya KwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi. O'Sullivan u tlhele a longoloxa timhangu ta vuxaka exikarhi ka swigevenga na maphorisa. Eka vona u katse na vito ra Major General Feroz Khan. U tlhele a hehla leswaku phorisa ra xivandla xa le henhla Francois Steyn a ri na vuxaka bya hava ni xigevenga xo huma eCzech Republic Radovan Krejcir.
It is simply inconceivable that Steyn thought he could get away with this. I believe that having now admitted to receiving a very substantial loan, he has committed a very serious offence in terms of Act 12 of 2004, and I request a very urgent investigation with a suspension from duties in the meantime. I hope you can deal with this matter quickly, thereby placating the public who are starting to feel Kretschmer can get away with anything he likes. And I finish off by saying the fact that yet another senior cop has put my life at risk by supplying my private information to gangsters is something that also needs to be addressed, and I reserve my rights in that regard. When you get into a position where you believe these criminals are working with dirty cops to have you murdered, your best line of defense is to involve the media. And I had spoken to the journalists, and they ran this story. And the headline, as you can say, is Kretschmer's 400,000 rand loan to top cop. And it explains in some detail about the loan and the excuse which Steyn had given to the journalists. But the reality is he admitted that there was a loan. Now, only when I saw Colonel Steyn giving evidence at this commission, I nearly fell off my chair because I thought he'd been suspended and dismissed back in 2013. And now I suddenly saw him sitting at this commission. I thought, wow. And now he's talking about drug trafficking. He was working, he was on the payroll of a drug trafficker, in my opinion, back in 2011 because he received this money from Radovan Kretschmer. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Eka dorobankulu ra Tshwane, van'wana va vaaki va matiko mambe va sungule ku longa ku tlhelela eka rikwavo, kambe van'wana va ri a va swi tivi leswaku va ta suka laha eAfrika-Dzonga va kongoma kwihi, kasi van'wana va Benenge va vula leswaku a ku na lava yaka kona. Hambileswi vahlapfa lava nga riki enawini va langutaneke ni ku kanakana, van'wana a va vileli. Vahlapfa van'wana va twisisa xiboho xa mfumo xo antswisa milawu ya vahlapfa. Mu-Nigeria un'wana u ri ePitori milawu leyi ya landzeleriwa. Actually, the government has made it clear that people who are undocumented in this country must go back. Here in Pretoria, there's no fear, there's no confusion, there's nothing. The message is clear. And the police also are doing their bits. They are going around checking documents, and no one is taking the laws into their hands. Loko siku ra mundzuku ri karhi ku fika, vahlapfa van'wana va ri va lulamele ku famba loko van'wana va ku va chava ku tlhelela eka rikwavo. That's why I buy my chicken. I want to go and I want to eat it for us because tomorrow I'm going. I'm from Zimbabwe, by the way. Yeah. So my issue is like, I want to know why. I want to know why people are being harassed by police when they are going home. Tomorrow is 30. But according to my side, I'm not afraid. Actually, tomorrow I'm leaving this country. I'm going back where I'm from. Vaaki va majile ku yisa tsalwa ra swivilelo exitichini xa maphorisa va koxa leswaku mfumo wu tiyisa xandla eka ku lawula vahlapfa laha tikweni. Pretoria West, there are more of hijacked properties. These properties have been hijacked by the illegal immigrants and some of our certificates who are corrupt. They sell drugs in these houses. They do prostitutions. There are a lot of criminalities happening in this property. So now we are saying, as community of Atteridgeville, Salisbury, Lotus, Mawapani, Shonguve, everywhere, Tshwane as a whole, we say enough is enough. Eka van'wana namuntlha i makumu ya rendzo ra vona etikweni leri. Eka van'wana masungulo ya nyimpi yin'wana yo tshama endhawini leyi vitaniwaka ekaya. Masiku lama taka ma ta komba vumundzuku. Hi le tlhelo vahlapfa va tleketliwa hi mabazi kusuka etindhawini to hambanahambana ku ya endhawini yo tlherisela vahlapfa endzelekanini wa Bedbridge eMusina. Leswi swi nga endla leswaku ku va na mimovha yo tala eka patu ra N1 exikarhi ka Pitori na Polokwane. Ndzawulo ya vutleketli yi ri nhlayo ya mimovha yi tlakukile hi mpfhuka ka mahele ya vhiki endzhaku ka ku pfala ka xikolo. Mabazi yo tala ni tilori leswi hundzaka eTranscorp Toll Plaza swa nonoka.
maphorisa ya le magondzweni va yisiwe etindleleni ku ya tiyisisa ku khuluka ka mimovha ni vuhlayiseki. Vachayeri va mimovha va komberiwa ku va na vukheta. A ku tikombe ku ri na ku cinca eka ndhilikano wa Libombo exikarhi ka Afrika-Dzonga na Mozambique. Matshamelo ya swilo ya famba tanihi ntolovelo, kambe huvo ya vufambisi bya mindzilikano ya Border Management Authority va ri va vambe ngoma loko kuve ku nga hava ni switandzhaku swa mapfhumba ya switereko ehenhla ka vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. From the Border Management Authority na Port Management Committee, he ready inga swi kota ku yimelana na situation Mizuku. Hina vatirhi va koho na van'wani lava va nga at the rest days we will be able to bring them in if the situation requires us to leswaku hi tisa the officials totala to deal with the particular situation. Khale ka mutshami wa xitulu wa nhlangano wa matiko ya Afrika Nkosazana Dlamini-Zuma u vula leswaku mpfilumpfilu lowu nga kona ehenhla ka vahlampfa wu nga ha veka tiko ra Afrika-Dzonga eka nxungeto wa ku avana ni matiko yan'wana ya Afrika. Dlamini-Zuma a vulavula eka nhlengeletano ya Thabo Mbeki Foundation leyi bumabumelaka leswaku ku tsana ka ikhonomi ya Afrika-Dzonga hi swona xiphiqo kambe ku nga ri vahlampfa. Even if all Africans were to leave, there'll still be unemployment. Lawa i mavonelo ya khale ka mutshama xitulu wa khomixini ya AU Dokodela Nkosazana Dlamini-Zuma. Dlamini-Zuma u ri lava lwisanaka na vahlampfa lava nga riki enawini va hlasela vanhu lava nga fanelangiki. Yes, there's unemployment, it's true. There's poverty, it's true. But do we believe that if tomorrow all the Africans left, there will be zero unemployment in this country and there will be zero poverty? The challenge is our economy. Yes, the grievances are correct, but I think we're barking on the wrong tree. Dlamini-Zuma u ri vusweti i xiphiqonkulu lexi vangaka vugevenga. U tlhela a vula leswaku xiphiqo i ku lulamisa vun'winyi bya ikhonomi laha tikweni. Unfortunately, if you research, you'll find that gross inequality is associated with violent crime. Doesn't matter where you go, where there is gross inequality, there'll be violent crime. Because if one sector of the population is sitting in squalor and another sector is sitting in obscene opulence, there'll be anger. So part of dealing with violent crime in our society must be dealing with issues of poverty, inequality. Matsalanankulu wa SAFTU Zweli Nzima Vavi na yena u sole migingiriko ya ku hlongola vahlampfa. This is a coordinated assault on the very little gains of the revolution. Because if that agenda succeeds to set Africans against Africans, mfumo wa ha tiyisisa leswaku siku ra mundzuku i ra ntolovelo naswona vaaki va na mfanelo yo yisa emahlweni na migingiriko ya siku na siku handle ko chavisiwa. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 44 cents, pondo i 21 rand 75 cents, euro i 18 rand 77 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 14 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,026 hi ounce, platinum i $1,580 hi ounce, nxavo wa oyili mbisi i $72.91 hi mphongolo.
Valamza Perile na cancer sirwa nkarhi a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rhanga madyambu ya namuntlha chances ta mpfula ti le hansi swinene loko hi languta exifundzeninkulu lexi nga le KwaZulu-Natal ku tlhela languta xifundzeninkulu xa Western Cape na Eastern Cape kona chances ta ehansi ka lomu ka 30% kasi ku languta eka siku ra mundzuku kona i xiyimo lo xi fanaka loko hi languta exifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku katsa na xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal chances ta kona ti ta va ta ri hansi ka siku ra mundzuku kasi ku languta xifundzeninkulu swin'wana swo fana na Limpopo ku ta va ku horile kasi leswaku swilemukiswa swi tshamisekile ku languteriwa magandlati ya matimba loko hi languta exifundzeninkulu xa le Western Cape kasi ku ta va ku languteriwa moya exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal leswaku maxelo ya swifundzeninkulu ya tshamisekile hi raka xifundzeninkulu xa Gauteng ku languteriwa maxelo mo titimela loko hi languta nimixo loko languta Pitori yona ta vereka 5 ku ya eka 22 kasi languta Joni yona yi ta vereka 6 ku ya eka 19 kasi ku languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko hi languta ndhawu to fana Musina ku ta va karhi ku fumerile Tshwane ku ta va karhi ku fumerile kasi languta Giyani ku ta va karhi ku horile eka siku ra mundzuku languta Tzaneen yona yi ta vereka 12 ku ya eka 23 kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko ndhawu to fana Maxixini ku ta va ku ri maxelo ma kahle swinene eMalahleni ku ta va ku ri maxelo ma kahle swinene asi loko na ta Skukuza yona yi ta vereka 12 ku ya eka 24 leswaku xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal xi tshamisekile u nga langutela maxelo ma titimela nimixo Kokstad ku ta va ku titimela nimixo kasi loko ta Richards Bay kona ku ta va karhi ku horile Ulindi ku ta va karhi ku horile Vryheid yona ku ta va karhi ku horile nga ta vereka 10 ku ya eka 18 leswaku xifundzeninkulu xa Eastern Cape xona xi tshamisekile ku ta va ri ku titimela ngopfu loko languta munhu ku karhi ku titimela nimixo loko languta ro Vasubi ku ku ta va ku titimela nimixo ku languta Willem Moyo yona ku ta va ri ku titimela nga ta va ku ka 3 ku ya eka 13 xifundzeninkulu xa Western Cape kona nakona nga ha langutela maxelo mo titimela nimixo loko languta ta fana Winchester ku ta va ri ku titimela nimixo loko languta ta Beaufort West ku ta va ri ku titimela kasi George yona yi ta vereka 6 ku ya eka 14 leswaku xifundzeninkulu xa Northern Cape xona xi tshamisekile kasi ku ra mundzuku ku ta va ri ku titimela ku ta Upington ta va ku titimela Kimberley ku ta va ri ku titimela Kuruman yona yi ta vereka 5 ku ya eka 22 hi languta xifundzeninkulu xa le Free State xona nakona nga ha langutela maxelo mo titimela Krokstad ku ta va ri ku titimela Welkom ku ta va ri ku titimela kasi loko ta Bloemfontein yona yi ta vereka 5 ku ya eka 21 kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa North West xona nakona nga ha langutela maxelo mo titimela nimixo kasi languta Rustenburg ku ta va ri ku titimela nimixo kasi Mahike kona ku ta va karhi hole 23 kasi Toscana yi ta vereka 9 ku ya eka 25 la ku ri maxelo emkhamelo wona ka madyambu namuntlha ra perile